Bravo. Kao što ste vidjeli iza mene, to su plakati najave za doček nove godine. Cijene onako nije baš jeftino. To će se dešavati, znači u Holiday Innu, te velike noći dočeka nove godine. A nedaleko od tog mjesta, nekih 100-tinjak metara, nalazi se trg Bosne i Hercegovine. Tu će da učestvuje Dino Merlin sa svojim mega showom bla bla i ako to, ali to je zanimljivo što će biti jeftino. Mislim, jeftino, džaba, ne plaća se ništa. Eto, to je uglavnom taj veliki trg iza mene. Ne vidimo ga sad od tramvaja, tramvaj će proći. Dakle, ovamo ćete dati nekih 200 maraka da doček nove godine sa mega zvijezde i ne možete ništa unijeti. Ovdje, na ovom trgu, će biti džaba. Piće, nije važno, to ćemo kući piti. U svojoj najbližoj. To je to. Džaba.